ibi bintu ndi kubona uri guhunga mitsutsu nawe uzi ko buriya ugiye kwa padiri bahita bagutwika weho kubi nakoze iki uzi ko bahita bacana na kambe bakavuga bati usigara urakorana n'abaze nakoze iki uyu mbonye ni mitsutsu cyangwa ntawe ari nese mitsutsu atari mitsutsu zana bamukuye ni mitsutsu yaje ibintu ntaho bishoboka yaje ryari Saba ngo yamutoraguye kubyumva birananiye we yamutoraguye oya we none umva nkubwire rero kamubwire Aisha we umva se ukuri kumubona kuri nta kintu kimwe yibuka nta nubwo sibyo ndi kuvuga ngo ni umuzimu wajanga iki ura mungu yarapfuye oya nse yarapfuye akaba yari mu rugo mu nzu kuko iyi nzu ntayo ndongera gukandagiramo ndi imbere yawe iyi nzu ntayo ndongera kwinjizamo ibirenge byanje ni muzima ni wawundi ngomba gushaka abantu b'abapasiteri bazobereye mu bintu bijanye n'imyuka mibi n'abandi bantu b'abapadiri bazi ngo ishitani niki abazi ngo abazimu niki bakaza bakamanza bagakora igikorwa cy'amashengesho ahangaha bakamanza bakamara byibuze nk'amezi 7 cyangwa 8 bari kusengera uyu mungu bakanasengera iyi nzu ni Sirifasi dohagazemo kuko ibintu byanakaza ibintu mbonye n'amaso ganje nahari nta n'umuntu yibuka maze nawe ntagakuzi umbishura mbaza nguru wahe ayi reka tubyihorere winda bari baryamye muri salo uramenye Nsabi ngira kuko ngenda